Dobar dan i dobrodošli u Cicasmas. Danas ću pokazati kako da ubacite mod u vaš Minecraft i neće biti teško. Mora da imate ovaj block launcher, njega besplatno možda nađete na Play prodavnici, a ovaj Pro njega možete na Aptu ide ili kucite na YouTube block launcher Pro i možda neko ostavi u opisu videa skidanje block launchera besplatno. I sada kucate nekih modova, na primjer kucate na Play prodavnici, ajde, evo mod for MCP i sada imate mnogo modova, na primjer ako vam neki dosadi, evo ja ću ovaj prvi, da mi je jednostavan onako, da vam objasnim. Ima 6 MB, otvorite i sad dođemo na početak. Sad vam je ovdje za verzije. Ako imate preko 10 verzije, kao ja 10.5, uđite tu. Ako neko slučajem ima od 9 verzije, neko uđe tu. Mislim, možda radi neki modove za ove verzije, ali ne verujem baš. Uđite tu, All Maps. I sad vi zaberete neki mod. Ja ću primjer ovaj. TNT Explode. To je da upalite TNT običnom bakljom, install, i sad će ovako, da, morate block launcher Pro da imate, vidite tu gore, i sad TNT Explode import, i vi ste dodali taj mod za Minecraft, uđite block launcher Pro, i eto ovaj ključić ovdje gore, zatim idete u ovo drugo, Mange mod scripts, ok, i sad idete import, local storage, kako se rekao, ok, dobro, tu ste skinuli tu mapu, evo ga TNT Explode, i sad ćemo ovako, da vam bude ovako debelo belim slovima, znači vi ste dodali taj mod, idemo u neki svet, opa, čekaj, idemo u kreativ. Kako baguje sad, a ne baguje, ja zabao. Ok, TNT, obična baklja, postavimo negdje TNT, evo ovdje. Ja mislim neće da pukne, ja. Ok, mod radi, a sad kako da skinete mod od nekog youtubera, na primjer on je prezentovao kao šta sve tu radi i ostavljam u deskripciji, sad ćemo da odemo na to. Dobro, idemo sad na YouTube. Mrzim me sad tražim neke modove, mogu se za onog mog prošlog klipa da onaj mod koji sam ostavio u deskripciji za mutante, evo ga. Evo ga link od moda, uđite tu, na primjer ako želite ovaj mod. Sad će nas odvede na jedan sajt. I evo imate odmah ovdje download. Skinete, to će brzo. Evo ga, preuzima se. I sad da budete sigurni možda provjerite ovdje u upravljanju dodatkama. Download, evo ovdje. I sad vidite koliko imam ovdje modova, ne koristim baš sve, evo ga mutant, ja sam ovdje skinuo par puta. Baš, da, par puta ja. Da pobrišemo. 4. put skidam. 5. I sad odete u block launcher, ista procedura. Znači isto kao i pre, i eto ovo drugo. Ali obavezno morate ovo žuto gore da uključite vi mene. Idete import, kako se već izgovara, ovako storage. Tu
I evo ga Mutant Creepers, ja sam skinuo već puta, ali radi 100%, kao što sam i ovaj tu mod radio. I sad uđite tu. Sam ga dodao, jesam, dodao sam ga, vjerovatno to znate već. Igrali smo s tim modom malo. Imate u kreativu da evo, Mutant Skeleton, Zombie, Enderman i Creeper. U kakav je čočon. On. Ništa. Ok, to je bilo to. Vidimo se nekom naravnom klipu. Ostavite like, subscribe, neki komentar i ćao.